Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan sikanu pare bata bani panorang sogot nyarion, pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan na bata bapa namin na marhabang senogori atas, puji-pujian apa terima kasih ma isombah kon ur nami hubamu. Bani haganupan bagal ni pangidopimu apa pasu-pasumu, nadop icalohan nami ari lopus ari bani parguluhan nami. Bani panorang sogoton petuhan malas uhur nami. Yapkon hanami tongon panramotirmu ban nami dasku bani panorang sogoton. Ase ibagas nasihol ipukah kanami horja nami siganu pari. Parlo bema torangi hampur apa pikiran nai marhite khatamu. Ase guk ibagas guguh na humbamu mahanami tongtong. Makorjaon horja nami bayana sangapon ni koranmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amen. Oras ganupan Bapa nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijabe na siyam marianan bani panorang sugot nyarion. Nabu isisihan nami marhiteo ni channel YouTube on. Rigapan si ganu pari bata bani panorang sogoton Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Ayat tersurat bani buku 2 Timoteus bindu 2 ayat sia dasku bani ayat 10 nama katahon sonon. Marhalani hon sido ase marsitaronon ahu pala honagarihon songon parjahat tapi hatani nebata seng targarihon. Tapi hutaron do haganu panin halani natar piliin. Ase dihut sedia maruli bani haluahon na ibagas Kristus Yesus. Apa bani hasangapon sisadokah ni dokahni. Ibagas pangidangyon ni Apostel Paulus sopat do pala tuluhali ia ipatutupkon. Ipamasok ku penjara halani parambilanon ni pasal Tuhan Yesus. Ase boydo sobuton Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lang hape haganupan perubahan nama dear ibagas goluta. Lanjar ay mahumamambahen gabi buay halak marosuh mangidah kita. Ay terbukti doai bari pengalaman ni Apostel Paulus sendiri. Dopko si manggulu ia ibagas hata ni nebata jana tugu uhurni mengambilan kon pasal Tuhan Yesus lambin roh bueni do imbang ni lambin roh bueni do musuh ni jana lambin roh bueni do halak nama gigi manghidasi ay mamambahin ase pala sopat ia ipatutupkon atape ipenjara tolu hali. Tapi langga besi pangambati ay bani lanjar ay dohoma nagabi panotak bani uhurni ay mahape ulihni ay mahape hasurungan ni juak-juak ni nebata susian ni naibata atape napinilih ni naibata ay maase marhitehon ni hatani hubani si Timoteus bani panorang ijia nagabi rigapan bata bani panorang sogoton takas do isobut Paulus bahasa si taronon ni sedo halani hajahaton ni nasalpu lang halani onggado ia memunuh halak Kristen lang jana si taronon ni lang homani halani halak nama kagigihon si lang jadi lang ibangun Paulus dom atape hagigi hubani halak na doma patutup konsi. Tetapi takas do bani Paulus ase marsitaronon pe ia halani Kristus do. Artini ay lang perlu homani Paulus masalah kon Kristus, masalah kon Tuhan Yesus na doma mamilih jana manotap konsi gabe susianni. Tapi bani Paulus doma iboto ay mahape resiko ni natang si bagalan ibagas na mangirikon Tuhan Yesus terlebih ma ibagas na pararatkon ambilan na madearin. Jana
takas dohomani bani Apostel Paulus, porini pe ia ibagas penjara, porini pe ia igarihon, porini pe ia ipatutupkon, tapi anggo hata ni nebata seng anjay targarihon. Artini ay semangat penginjilan, semangat ambilan nama dear, semangat haluahon na doma ihorjahon Tuhan Yesus bani hayu parsilang, tetap doai gara ibagas partonduyon ni Apostel Paulus. Ase porini pe akula ni targari, porini pe akula ni tartutup, tapi anggo hata ni nebata seng targarihon atap ahape. Tujuan ni aha, tujuan ni takas. Sedo ase ipuji halak Paulus, sedo ase i bangga-banggahon halak Apostel Paulus, tapi ase haganupan kuria na niidangini, ase haganupan kuria na idangi si Timoteus, ase haganupan halak Kristen isap tanoon Rossi das kubani panorang sonari pe, totap tene ibagas si tarononni halani makop-kop ambilan na madiarin, makop-kop hata ni nebata, totap maruli ibagas haluahon na doma pinatalar ni Tuhan Yesus hubani dunia on. Ase itaganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonon mahomani semangat juang ta ibagas parguluhan ta sigano pari. Songon na sinaksihon ni Apostel Paulus ibagas parguluhan ni. Seng anjay ongga targarihon hata ni nebata. Buido hitam marsitaronon, buido bui hasusahan, buido bui parutulon na mandora parguluhanta. Tapi anggo hita totap do merdeka, totap do ibagas malas niuhur, mangguluh Rossi makorjahon hata ni nebata. Lang halani adong si pikir honon, lang halani adong hasusahan, lang halani adong haparngiton, lang halani adong pusok niuhur. Gabe lang manggargar hata ni nebata, gabe lang marsinondang hata ni nebata, ibagas parguluhanta. Tapi justru hata ni nebata ay matotap na manondangi manorangi parguluhanta, ibagas na mandopakon bagi-bagi ni hasusahan, ibagas bagi-bagi ni parutolon, ase ibagas haporsayaon apa pangarapan na mangguluh mahumanihita, makorjahon tanggung jawab ta bahen hasangapon ni naibata. Amen martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami bamu Tuhan bani hatamu nadop manorangi apa pikiran nami tongon lambin mangahap mahanami Bapa. Songon juak-juakmu Apostel Paulus in langadong agi ahape naboy manggarihon hata ni nebata na marhorja ibagas dirini. Sonay mahomani agi ibagas parguluhan nami si ganupari. Hatamuin matotap na manorangi pikiran rosi parguluhan nami. Asi barang ahape tongon na idopakon hanami, barang hasusahan, barang haparangiton, barang parutulon, tapi anggo hatamuin maningon totap do tongon Tuhan. Lambin marbagal ibagas apa pikiran nami, janah lambin marulih matongon hanami, ibagas haluakon adop pinatalarmu, marhiti pakkop-koponmu, ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Oras bataganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ando harmatongon ibagas sadarion, ibagas ganupan perjuangan ta. Ididah kita hata ni nebatado tongon nagabe panondang bata, ase tetap marguguh kita, marulih kita ibagas haluahon na binoban ni Tuhan Yesus hutongah-tongah ta. Shalom.